Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapo dimanapun berada. Siruntuk kipengan ri afka turate. Alhamdulillah. Sida loko pole mak baca barasanji. Yang kadendre tau mo bika joka mak baca barasanji mangoto baru tau Sapo. Tanah podo yoro minta video ku Sapo. Tege-tege ki monro yoro de pagaga otona. Tanah podo nareki dale fangala tala maleki oto padero den ribari boleh ya maleni oto nasaba rereni dalle poler fangala taala ainar den pole ka manre onde onde pole ka baca barasanji pura baca barasanji manre ni onde onde. Oke. Oke teman-teman sekalian, rilalan ne waktu cinampo deto gaga si yolo cerita ya baca pesi to cerita iya melo ialah sebagai falisu waktu rilalan ne waktu cinampo iya nari tu melo siki ngobrol-ngobrol santai yolo agar melo i obrol santai ya nari itu tips-tips atau cara-cara di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga. Yaitu na biasa masasa atau malibine atau suami istri itu biasa masasa nasaba terkadang persoalan anu cek mi anu becuk mi. Itu na biasa angka makunrei mangulu makarawe yoro kasih iya buraneku samana seding de na poji-poji mita ka samana seding de na masanna nyawana mita ka tuli taulengi mina na jalling na tanga ya tulai taulengi makun releng na poji mita ya aku mapakorreken teman-teman itu na biasa buranewe matan na liok bahaya sambarti na jalling. Itu biasalah kita tuh hati-hati terutama di sesena tomato ma biasa tuh tuli jalingan SMA. Jadi yes, ini salah satu tips ini ibu-ibu. Angka mana ibu-ibu mengkalinga yang kalinganya ibu-ibu itu biasa angka burane na poi ti jalingan SMA. Kuncinya supaya pajak jalingan SMA ya reko joka kipasa meliki baju SMA. Napain ro baju SMA tafake matindro tafake manasu tafake mapel masering naro paja tu tijalingan SMA. Ya mapakor dekeng teman-teman nasabak mega metoje tu biasa burane si ganden di aga benena tulis sembarang mo pana jaling mapakor reke cerita naro kemudian sebaliknya nareko idi burani biasa tong kamangeluh maka we yoro nasengnya makun reku fanno korang leo atau lima noko noko dena faje timelo manoko ya reko sorongin naseng korang pan marker ke ya tak galagalan sing ko mabaca korang tapi naseng kolaken na nanoko degaga titina degaga komana dega koropa hati-hati angkam itu sek di kuncina itu rumusna bara dek na fanno korang itu makun reta aga abesaki ko benita aja mencaji BRI agar BRI buruane reke na Indonesia aja melo mancaji makoro jadi abesaki ko benita apa itu biasa memang ini burane sesa tomi tadampang ke rodek na kena kong kapal na kena alhamdulillah sadarnya magati aja tamarke ko benita tamaseke ko benita ya biasa aja rung keburane on rosekena namo melo matin rumah dompet to namo melo tama kamar mandi mak dompet to ya namo tiga juga na TV to dompet na sulape dompet na nareko matin roy on rosekena dek na melo cipe. Ibu-ibu yang lihat video ini tabe nareko makor lah kita tabaca ngak bani yasin maka magi baca yasin aja telo dangangi mate apa itu biasa angka salah pato nasi ngero surah yasin pak bunuh tahu tene pak bunuh tahu itu itu surah yasin tene pak bunuh tahu bacangi yasin lah kita irma seke milla dua kiri fangal taala barat teding seke nih lah kita roh aja telo dangangi mate pak janda gitu toh jadi makor ibu-ibu ingat bapak-bapak sekalian ajat tama sekke ko beneta magai
nareko onka bene fanno koro rilakkenna masussa-sussa itu dalle etama apa nilo ni kasi jokka majama lakkenna de na masumanga na sading apa manoko apa itu burane kasi na rekomelo jokka jamangi na tuli manoko masussa papena din na makunren na moje si meter de tono le bekung iri sena pa bekunge ya tuli masumpa letuk koro jamanna ro. Tapi ingat ibu, nareko tuli macawa cak beru kina reko melo jokka jamangi laketa madarin na bingkus set di heto dek na sedengi nasabat tuli manya mangir papena dinna. Nah, makoro. Nah, dan ingat kita ini sebagai seorang suami nareko maseke ki maseke to fangala tala mak bere resenge dalle. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma anfakar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa walidihi wa khadamihi wa huwa lahu sadaqah. Maka da agi nak berian resange lake lauri ri bolana ri bainena ri anakna ri pembantuna wa huwa lahu sadaqah. Mas majib agasene pasidakka di sesena itu. Nari bicaraan nari asangi pasidekah bapak ibu sekalian semakin malabo tawai masidekah semakin malabo tofang Allah ta'ala bere dia sengi dalle ngarangi ro pak jadi alabo ki kubeneta aja tama sekke apalagi meto aja tuh ingka meto aja tuh laki liwa sekke nah jadi makaro ingat itu bapak-bapak sekalian. Nah nole makon ro kapang irapi bicara-bicara sih di dalam waktu cinampa aja tamangingi mita videoku insyaallah angka itu videoku makai guna bermanfaat na korek digaga pale manfaatnya secara dinia minimal misalnya to masara wadinga makai macawa-cawa cek dek narek lucu pale tapi namo dek na lucu cawa muki apa nareko angka masalah tak dia nawak dikit pusing dia nawak dikit diresapi sekali itu masalah nasabak semakin diresapi itu masalah semakin difikiri gede amal lapo tu luta wah langsung mata anak luta tu apa dia luta jadi ajak bro. Oke. Saya kira cukup. Saya Supriyanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.